Ira amay na batalipusa ni masya baday zuhay Diyos Keriso. Falu kaita zuy ba gagirenua basa-basa dada ba kanal YouTube YKB Bahasa Nias. Fatwa kita baso na rumay lumalangi ba siyofuna umay na maafifu. Shalom. Datalang mangada ina ama ina. Mana sa lebaw masih bapak akan ada ke maroba lagi Yesus Keriso. Mulai ke magina tisisa kibasi malke ane bawa air musim mataromali. Beka mababele bawa lagi ke mana satu atua. Pada Yesus Keriso mangana da aga. Iya. Amaina batalifusa situ bali angerenua da basi malke ane. Da tabasok yang mau masuklah hal wazine fasa ene ngawasara irugi sifitu bate fato danenya mangawas mawasara irugi situ menafu basya ada yang rusida tabasok yang mau mangawas lima atuf imane termayo lagi ba belaro modae ba afu khsibai dedera bala fatani bohara khania situ balik tei gangirin waga basi malku ande ya da bai timba zatu ira ama ina batali fusa satula andre bala ira tibula satula andre tenga haba behede batenga gei haba bua bagera-gera satula andre bano gei fangi fa ma kebenaran untuk haruslah membebaskan. Nata fahila ia mau membazur ayuani fasawalu ngapuas itu ngafum alu. Bahiza niat widano ane ase selat timba guzatul. Mano aulo gede bagira era faania. Ira ere basangila amakhoi kalwono ya ira ane situhunia situ bali tulaga baba malu satu le ane bahiza ira ama ina batali fusa meno ibebe ira fa abele batiusa ba faya wasa la falua wa morfa Yesu me fasuki gaizi defano bada de sangila ama huta anu situ bisa media hurugera melafakau ira inoni lomalangi ba me iwa ba afu sibai dedora iregila hurufai si tefano anu laso di ia bala tuli bala tepukara irugi mate amaina batali fusa naso henda banemao siduhu anu dao sangi fau ya ika moroi bagera era sitomena basa momoni gei fau nika itaria tatimba gesatula anu menirorogera sila atule ada ira ama ina itaria kabali femenada baik itaria di kabali BEBE dedona ada dania na tembaha gesatula anu balu fanima khoda satule basidu Yesus Keriso anu haga saya zangoruma azitu bini anu ena ti ifa ita babesu zile atule yadu mangani sawagala daru malimba tua Yesu faham raga babeka baba moto badele fato lagi matur lalazi buku anu basatule anu besok bafani pago me balala satule anu falu hakina ada femena bazo taraida pada Yesus samrifin mangada aga iya semana termai loba lagi kan girin mata makhluk ane baik boleh subscribe, komen, bata bagi segera tali fusa dan tanda doa. Pokoknya damai nama afif pada Yesus Keriso. Shalom.